Praspris kurang sangakeun kadunungan di Nagat Sari Kulan. Atukan tenan Bapak Lurah Haji Camin Mulyadi kalih ibunya sareng-rengan we kitu kulan. Cing kaparayun kurang delta mah sepuh ngaralet kitu. Cobi kulan beres. Praspris hujan sore rusras emut bae pangutan buah hati supaya ayah Bapak Haji Eron tembong bunuh Praspris rengan gitu mano enjing nya atuh neng umah Inggris yang teh sumpi dari sisi belakang tepuh rasa Kapayun Bapak Ence Nagasari Kulan pacar jelang kasih mual kalang hujan ngaralet Ibu Lurah Haji Camin aya neng umah pacar jelang micin ngetan mual kagembang kuliah ampun Bapak Haji Nurdin Dewan Bogor macar jelang ihemang sumurupna lelembutan majar cilat micinatan lahir tumekaning batin nyanggakeun ka Bos Asri Liar Jaya Praspris di Bantar Jaya hujan sore rusras emut bae neng Mas pangutan buah hati sok ayah Iring kapayun ayah mahre Praspris enjing Inggris yang tersumpi dadi sisi belakang tepugu rasa ampun Aki Orka Budal Gadil ngiring kapayun apa naik pacar jelang kanyaan walau kalang aku hujan sor ngiring kapayun apa nacia Sukabumi Agong pacar jelang miasi walau kagembang aku lihat ampun Abah Dalang Ujang Mukhtar Maritis 2 pacar jelang ihemang surutna lelembutan Palurah Haji Camin Mulyadi Nagasari macar jelang
tepuk rasa